wenkosi. Ngokukhulu ukuthola ngisibona ukubingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, abafundisi abakhona, umfundisi nebandla lonke egameni lomfundisi uJesu Kristu noJesu Kristu yenkosi. Bazali, okungisukumisayo ngisukumiswa yizwe ekade silifunda izolo egrupini lamaMacedonia Adults etholakala encwadini kaDeuteronomy 8 verse 11 la elithi khona xaya funa ukukholwa kuJehova uNkulunkulu wakho ngokungagcini imiyalo yakhe. So ngiyabonga-ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi sila namhlanje sizodumisa yena, asikhohliwe ukuthi ukhona. Siyazi ukuthi mhlawumbe kwezinye iy'ndawo amabandla amaningi abalile ngoba kwi-festive, kodwa thina sizobonga uNkulunkulu ukuthi usenzele umusa namhlanje wokuthi sibe la uzofakazela izwi lakhe ukuthi ngempela thina siyisizwe esikhethiweyo. Ngiyambonga-ke bazalwane kakhulu uNkulunkulu, ngibonga nje nangempilo yami yonke ukuthi uhambe nami endleleni kulo nyaka nje konke kube kuhle. Ngigraduate-ile ngoJune for i-degree yami ye-criminology. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga abantu ababe ngama-support system kulo lonke uhambo lwami. Ngibonge kakhulu nomndeni kaNsibande ukuthi ube nami endleleni yonke. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi.